ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилооти хабар 24-ро манзуратон мегардонем. Имрӯз сешанбе 16 июни соли 2020 дар студия бо шумо Луқмон Ҷӯраев. Имрӯз дар барнома тамошо кунед. Боздиди раиси вилояти Суғд аз фаъолияти коргоҳҳои насоҷи Хуҷанд ва корхонаи муштараки ҷавонӣ. оғози нахустин фаъолияти коргоҳи коркарди аввалияи партов дар шаҳри Кунибодон. дар душанбе бузургтарин бозори Корвон ифтитоҳ ёфт. ғайриқонунӣ ба муомилот баровардани заҳри мор. ихтирооти нави олимони Академияи илмҳои миллии Тоҷикистон. дар Волгоград як ҳамлаи террористӣ пешгирӣ карда шуд. бинандагони азиз, дар бораи ин ва дигар хабарҳо давоми чанд дақиқа бароятон маълумоти мухтасаран хоҳем дод. рӯзи гузашта санаи 15 июни соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳайати роҳбарикунандаи вазоратҳои корҳои дохилӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кумитаи телевизион ва радио ва дигар сохтору мақомоти давлатӣ тағйироти кадри ба амал бароварда, кадрҳои ба вазифаҳои масъули давлати таъин гардидаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот сардори давлат ба кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорату идораҳои таъиншударо ба хизмати поквиҷдона ва азму иродаи қавӣ дар қабули қарорҳои ба манфиати миллату давлат созгор ҳидоят намуданд. тарбияи кадрҳои соҳибтаҷриба ва бозомӯзии кадрҳои ҷавон дар муассисаҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз мавзӯъҳои асосӣ ва супоришҳои мушаххаси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. дар иртибот ба авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ мо бояд ҳушёру зирак бошем, манфиатҳои миллиро ҳимоя намоем ва муроҷиатҳои шаҳрвандон саривақт чораҷоӣ намуда, амнияту суботро дар мамлакат таъмин намуда, иҷрои нақша ва барномаҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳуриро саривақту сифатнок таъмин намоем, иброз доштанд пешвои миллат дар анҷоми мулоқот. дар ин бора агентии миллии иттилоъоти Тоҷикистон Ховар хабар додааст. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз фаъолияти ду коргоҳи бузурги насоҷи Хуҷанд Сатн ва Ҷавониро боздид намуданд. фаъолияти корхонаи Сатн ба истеҳсоли саролибоз аз нахи пахта равона карда шудааст. дар сехҳои он маҳсулоти хоми ватанӣ пахта то ба коркарди ниҳоӣ расонида мешавад. айни замон пас аз маҳдудкунии муваққатии коргоҳ бо иқтидори пурра фаъолияти худро ба роҳ монда зиёда аз 500 нафар шаҳрвандон ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷавони аз зумраи дигар корхонаҳои насоҷии марказии вилоятӣ ба ҳисоб рафта аз 5 сех иборат мебошад ва наздик 1000 нафар кормандон ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. фаъолияти асосии корхона ин коркарди нахи пахта ба ҳисоб рафта иқтидори истеҳсоли он то 1250 тонна дар як сол мебошад. дар коргоҳ аз пахта матои истеҳсол гардида ҳамзамон саролибоз аз матои соф пахта омода карда мешавад. фаъолияти корхона ба татбиқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне то коркарди ниҳоӣ расонидани маҳсулоти хоми ватанӣ аз ҷумла пахта равона гардидааст. имрӯзҳо корхонаи мазкур бо иқтидори пурра фаъолияти хешро ба роҳ монда дар давраи бемории сироятии COVID-19 бо тавсияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят барои дастгирии кормандон то 500 000 сомонӣ маблағ ҷудо ва ба ҳар яки онҳо дастрас карда шудааст. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар додааст. барномаро идома медиҳем. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Кунибодон корҳои ободонӣ вусъат гирифта, аз ҷумла нахустин коргоҳи коркарди аввалияи партов ба фаъолият оғоз кард. иқдомҳои шоистаи таъмиру навсозӣ, ободии роҳҳои маҳаллӣ аз самтҳои муҳими нақшачорабиниҳои омодагиҳои ҳамаҷониба баҳри иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ буда, дар шаҳру деҳоти вилояти Суғд мунфарши асосии роҳҳо дар шаҳру ноҳияҳо вусъат меёбад. қисми роҳҳои маҳаллӣ бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо маблағгузорӣ бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят сурат мегирад. чунин иқдоми ободии роҳҳо дар шаҳри Конибодон амалӣ карда мешавад. нахустин тадбирҳои навсозии мунфарши асосӣ дар қисми роҳи марказӣ хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ сурат гирифт.
барои ин аз буҷети вилояти суғд 2.7 миллион сомонӣ равона гардидааст. корҳои навсозии роҳ аз ҷониби роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷроғут бо истифодаи техникию таҷҳизоти муосири роҳсозӣ иҷро, техникию таҷҳизот ва маҳорати коргарону мутахассисон асоси мӯфарши меъёрӣ, қабату ҳамвории мутобиқ ба талаботи фарши роҳ мегардад. ин қисмати роҳи хиёбони асосии шаҳри Конибодом аз чорроҳҳо оғоз гардида ба деҳаи Диловарон мепайвандад. ин аз тадбирҳои навбатӣ ба маркази шаҳри Конибодом пайвастани деҳотиён тавассути роҳҳои обод мебошад ва аз ин иқдом сокинон изҳори қаноатмандӣ менамоянд. дар давоми 2 соли охир дар миқоси шаҳри нои Конибодом 25 километр роҳҳо таъмири асосиро доданд. бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи Исфарахуҷанд дар масофаи 18 километр пурра ҳумфарш карда шуд. бо маблағгузори ҳукумати вилоят 9 километр кӯча асфалт шуд. инчунин бо дастгирии ҳукумати шаҳри Конибодом ва соҳибкорон инчунин худи соли гузашта зиёда аз 12 километр роҳҳо асфалтпош намуда шуданд. дар пайравӣ ба ин амалҳои созанда бино ба нақшаи мавҷуда дар шаҳру деҳоти Конибодом бар замми таъмири ҷорию навсозӣ беш аз 15 километр роҳҳо аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом ва саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша пурра мунфарши асосӣ карда мешавад. агар таъмиру навсозии роҳҳо як рукни ободӣ бошад, таъсису ба фаъолият оғоз кардани корхонаи коркарди аввалии партовҳои маишӣ бо саҳми соҳибкори ватанӣ Искандар Қодиров самараи ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати маҳаллӣ бо бахши хусусӣ ва ин нахустин корхона оид ба коркарди аввалии партов мебошад. коргоҳ дар масоҳати 2 гектар дар канори шаҳри Конибодом воқеъ гардида, масоҳати иншооти асосӣ 1200 метри мурабба мебошад. партовҳои маишӣ дар хати технологии тамғаи пресс макси истеҳсоли Федератсияи Россия ба навъҳо ҷудо карда мешаванд ва иқтидори таҷҳизот дар як рӯз коркарди то 130-140 мукааб метр ва дар як сол то 50 000 мукааб метр партов аст. партовҳо ба беш аз 15 нав аз ҷумла партови маводи пластикӣ ба 5 нав, коғаз ба 3 нав, зарфҳои пластикӣ 4 нав, шиша ба 2 нав ва партовҳои оҳану резина ба навъҳои алоҳида ҷудо карда мешаванд. баъдан қисми асосии партовҳои ҷудошуда пресс карда бандубаст мегарданд. партовҳо баъди коркарди аввалия ба коргоҳҳои коркарди дохилӣ ва хориҷи кишвар интиқол меёбанд. соҳибкори ватанӣ барои содироти партови маводи пластикӣ бо ширкатҳои хориҷӣ аз ҷумла Федератсияи Россия шартнома дорад. таъсису фаъолияти коргоҳи коркарди аввалии партови маишӣ дар шаҳри Конибодом тадбири муҳим дар тозагӣ, ҷойгиркунии партовҳо буда манфиати иҷтимоию иқтисодӣ меоварад. дар ин коргоҳ беш аз 20 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидаанд. дар шаҳри Хуҷанд ситоди навбатии вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 бо масъулини соҳаи тандурустӣ таҳти роҳбарии муовини раиси вилоят Зайнура Азимӣ баргузор гардид. нахуст тариқи онлайн аз сардухтури беморхонаҳои марказӣ, сироятӣ, кац, бунгоҳҳои тиббии шаҳру навоҳии Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент, Ашт, Мастчо ва Ҷабборрасулов оид ба ҷараёни коргоҳи пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавируси COVID-19 пурсиш ба амал оварда шуд. дар ситод гуфта шуд ки риоя намудани тавсияҳои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шарти муҳим ва зарурӣ дар мубориза бо ин вабои аср аст. дар охири ҷаласа таъкид шуд ки фаъолияти ошхонаву мағоза ва бозорҳо бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва масофа баро монда шавад. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси шаҳри Хуҷанд иттилоъ додааст. бинандагони азиз, барномаи иттилооти хабар 24-ро идома медиҳем. дар шаҳри Душанбе бозори калонтарини Корвон ифтитоҳ ёфт. он дар давоми якуним моҳ дар доираи мубориза бо коронавирус баста шуда буд. ҳоло мо санитарияро сахт назорат мекунем, ҳароратро дар даромадгоҳ месанҷем, ниқоб медиҳем. ҳама бояд масофаро нигоҳ доранд, мегӯяд директори бозори номбурда Ҳалима Мавлонова. дар ин бозор якчанд ҳазор соҳибкорон бо фаъолият машғуланд. ин рӯзи аввал аст ва шумораи ками одамон ба назар мерасанд, аммо ман фикр мекунам рӯзи дигар шумораи харидорон зиёд хоҳанд шуд, мегӯяд фурӯшандаи либоси мардона Исмоил Ғоибов. дар ин бора Азия Плюс хабар додааст.
برنامه ادامه بدهیم. صبح امروز ساعت 6:30 در وقت محلی در جمهوری تاجیکستان زمینجویی به قید گرفته شد. مرکز زمینجویی در قلمرو تاجیکستان در 325 کیلومتر جنوب شرق شهر دوشنبه و 85 کیلومتر شمال شرق شهر خوروق واقع بود. طبق اطلاع خدمات گئوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، شدت زمین لرزه در مرکز آن 4 بال، در شهر دوشنبه 2-3 بال را تشکیل داد. در این باره اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر اطلاع داده است. علمان اکادمی علم‌های ملی جمهوری تاجیکستان در مبارزه بر ضد کرونا ویروس سهم می‌گذارند. آنها یک تجهیزات نفس‌دهی صنعی وطنی را ساختند. آن حجم نچندان بزرگ داشته وزن عمومی آن 5 کیلو را تشکیل می‌دهد. گزارش برنامه در این خصوص. علمان اکادمی علم‌های ملی تاجیکستان در مبارزه بر ضد کرونا ویروس سهم می‌گذارند. آنها یک تجهیزات نفس‌دهی صنعی وطنی را ساختند. آن حجم نچندان بزرگ داشته وزن آن همگی 5 کیلو را تشکیل می‌دهد. علمان باز چه پیشنهاد می‌کنند؟ تجهیزاتی که در نزد اکادمی علم‌ها ساخته شده است در یک ایستگاه یاری تجلی از سنجش تکنیکی گذشت. آن برای بیماران پیش بینی شده است که باید به طور علاوه خون را با اکسیژن پر کنند. این به آنها کمک می‌کند که نمی‌توانند مستقلانه نفس گیرند. این دستگاه برای کاری روزی تحریزی شده است. در همه این حالت‌ها توصیه‌ها را تنها دکتران داده می‌توانند که مستقیما با بیماران کار می‌کنند، گفت بهادر اوماروف، سردار تجربه‌ای اکادمی علم‌های کشور. امروز از جانب علمان برای بیماران کرونا ویروس داروها تهیه کرده می‌شوند. ترکیب داروها از استفاده رستنی‌های شفابخش و پروپولیس اساس یافته‌اند. بنا به معلومات‌ها امروز در تاجیکستان زیاد از 5000 نمود رستنی‌ها موجودند که از آن 132 نامگویشان در فارماکولوژی استفاده می‌شوند. رستنی‌های شفابخش در کشور خیلی بیشترند. آنها را باید استفاده کرد، گفت فرهاد رحیمی، پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان. این دستگاه آب را با آنهای نقره‌بوی می‌سازد. در یک روز تا 200 لیتر گرفتن ممکن است. محلول گرفته شده بعد برای ساختن نقاب استفاده می‌شود. در اینجا الکترودهای نقره موجودند که الکترولیز استحصال می‌کنند و محصولات تیار پس از الکترولیز به وجود می‌آیند. همدم کاپکوف، کارمند کلان علمی پژوهشگاه کیمیایی اکادمی علم‌های تاجیکستان ابراز می‌دارد. نقاب‌ها در این آب در مدت نیم ساعت گذاشته می‌شوند، سپس خشکانیده می‌شوند. تحریم و نمی‌ها از نقاب بخار می‌شود. تنها ذره‌های متال باقی می‌ماند. بعضی کارخانه‌های کشور با استفاده از این تکنولوژی به استحصال نقاب‌های محافظت کننده شروع کردند. پس از چند آنها می‌توانند شسته شوند و باز با آبی که در آن آنهای نقرگی موجودند و نقاب را از نو استفاده بردن ممکن است، گفت المراد پولاتوف، دکتر علم‌های کیمیا. در اکادمی علم‌های تاجیکستان استحصال محلول بی‌ضررگردانی با مقدار خلور به راه مانده شده است. در یک روز از 3 تا 4 تن استحصال می‌شود. تماشاچیان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر 24 را ادامه می‌دهیم. سنه 14 اپریل سال 2020 شهروند به اگنتی نظارتی دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان مراجعت نمود که نسبت سرداری خدمات طبی قسم حربی 07746 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان کنجای و گلچهره گدایبایونا چاره‌های قانونی اندیشیده شود، چون که نام برده برای از ادای خدمت حربی آزاد نمودن خویش شهروند به از او مبلغ 30000 سومانی طلب نموده ایستاده است. خودی همان روز ضمن گذرانی چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی کنجای و بعد از شهروند گرفتن مبلغ 30000 سومانی دستگیر کرده شده. مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی دریافت و گرفته شد. وابسته به حالت مذکور نسبت کنجای و با ماده 247 قسم 3 بند ای کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. در این باره مرکز مطبوعات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. بینندگان عزیز، برنامه را ادامه می‌دهیم. غیر قانونی به معاملات برآوردن زهر مار جنایت بوده. افرادی که به چنین کردار دست می‌زنند طبق طلبات کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شود. تفصیلات بیشتر را در گزارش برنامه تماشا کنید.
коркарди оперативии муваффақонаи кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳаракатҳои ҷиноятии гурӯҳи сенафараеро бепарда сохт, ки дар фурӯши заҳри мор мояе ки метавонад боиси маргу мир шавад даст доранд. иттифоқи сегона шаҳрвандон Раҳмонов Бобухон Саидович соли таваллудаш 1951, Ҳаитов Боймаҳмад Баротович соли таваллудаш 1960, Сафаров Сафар Наврӯзович соли таваллудаш 1963 сокинони шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Рӯдакӣ ва Душанбе дар ҳайати гурӯҳ тартиботи муомилоти қонунии моддаҳои заҳрнокро комилан вайрон намуда 30 адад ампулаи мояи қотилро ба муомилот бароварданд. من می‌دونستم که کلوب اکبر با بخون همه استحصال داشت. یک 10 سال داشت. بعد سفر التماس کردم که آمریکا دادم. نه. дар дохили ҳар як ампулаи мусодирашуда 2 грамм заҳри мор ҷой дошта, гумонбарон мақсад доштанд ҳар як ампуларо бар ивази $460 фурӯшанд. маҷмӯан 30 ампула бо ғунҷоиши 60 грамм заҳри мор мусодира шудааст, ки ҳамчун далели шайъӣ гуноҳи дастгиршудаҳоро исбот мекунад. шарикони ҷиноят Раҳмонов, Ҳаитов ва Сафаров ба хотири манфиати шахсӣ ва ба даст овардани маблағи пулӣ ба ҷинояти мазкур иқдом карданд. طبق طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 دکامبر سال 2003 تحت رقم 576 درباره تحقیق نمودن نامگوی ماده‌های سخت تاثیر و نامگوی ماده‌های زهرناک یعنی زهر مار برای خود ماده‌های زهرناک داخل کرده شده، معاملات آزاد آن در جامعه قطعا منع کرده شده است. گمانبرشدگان برخلاف این طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عمل نموده، ماده زهرناک یعنی زهر مار را به مقدار 60 گرم به معاملات آزاد برآورده بین هم خرید و فروش نمودند. қобили қайд аст ки заҳри мор танҳо барои омодасозии доруворӣ дар корхонаҳои фармасевтӣ истифода мешавад ва тавассути иҷозатномаҳои махсус фермаҳои истеҳсолӣ ҳуқуқ доранд ин намуд моеъро содирот кунанд. заҳри мори аз ҷониби гумонбарон ба муомилот бароварда истеҳсоли ватанӣ, аниқтараш фермаи морпарварии шаҳри Бохтари вилояти Хатлон аст. дар иртибот ба ин ҳодисаи ҷиноятӣ бо моддаи 206 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. барои чунин кирдор мувофиқи санксияи моддаи мазкур ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ аз 5 то 7 сол муқаррар шудааст. бинандагони азиз, мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. дар Волгоград як ҳамлаи террористӣ пешгирӣ карда шуд. маводҳои таркандаи худсохт, силоҳи канорагирифта, ҳамаи инҳо аз як навраст пайдо карда шуд. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз намури барнома ошно гардед. аз сабаби хуруҷи нави коронавирус ҳамаи микрорайонҳои Пекин ба низоми ҷангӣ интиқол дода шуданд. дар ин бора мақомоти маҳаллӣ хабар доданд. дар бозори яклохфурӯшии Синфади Пекин одамони бемор пайдо шуданд. хабар медиҳад Мир 24. мавҷи нави сироятҳо дар кишвар истисно карда намешаванд. гузашта аз ин аксарияти беморон ягон аломат надоштанд. бозор баста шуд. 17 000 корманд аз муоини тиббӣ мегузаранд. ширкати нафту гази BR дороиҳои аз 13 то 75 миллиард долларро барҳам медиҳад, ки ин ба коҳиши талабот ба нафт бинобар оқибатҳои пандемияи коронавирус аст. роҳбарияти ширкат бовар дорад, ки оқибатҳои пандемия суръати густариш ба иқтисодиёти карбонати кам ва энергетикаро суръат мебахшад, зеро иқтисодиёт дар асоси принсипҳои нав барқарор карда мешавад то дар оянда устуворӣ ба даст ояд. қаблан BR ния дошт, ки то охири соли равон 10 000 кормандро ихтисор кунад. ин тақрибан 15% шумораи умумии кормандони ширкатро ташкил медиҳад. таҳлилгарони ин ширкат бовар доранд, ки аз соли 2021 то 2050 нархи миёнаи нафт барои як баррел $55 хоҳад буд. дар ояндаи наздик BR имконоти коркарди баъзи конҳои нафту газро баррасӣ хоҳад кард. интизор меравад, ки директори генералии BR Бернард Луни моҳи сентябр гузориш диҳад, ки ҳиссаи нафту газро дар истеҳсоли ширкат ба манфиати энергияи барқароршаванда пешниҳод кунад. рӯзи душанбе Русия 2 корманди сафорати Чехияро ғайримуқаррарӣ эълон кард дар посух ба ихроҷи дипломатҳои Русия дар аввали моҳи июн. дар Прага онҳо гуфтанд, ки ин ҳодисаи дипломатӣ ба ин васила хотима ёфтааст. сафири Чехия гуфт, ки пас аз чанд ҳафта машваратҳо дар мавриди бозгашти ҳайкали маршал Конев ба Русия шурӯъ хоҳанд шуд, ки вайрон кардани он яке аз сабабҳои баҳс шудани муносибатҳо байни кишварҳо буд. Прага рӯзи 5 июн 2 дипломати русро хориҷ кард. ҷониби Чех бовар дорад, ки онҳо дар низоми дохилӣ дар сафорати
خصوصی شرکت داشتند و یکی از آنها دیدار دانسته معلومات برداریق را با خدمات مخفی خود سپرد. برطرف کردن این مجسمه در جامعه و راهبریت روسیه ناراضگی را به بار آورده است. مسکو تاکید کرد که در قطار دیگر جدایی سازشنامه‌های دوجانبه را ویران می‌کند. مردی در نزد کارمندان پلیس که کوشش دستگیر کردن او را می‌کردند تیرخوالی می‌کند. نوارهای بازداشت از جانب شاهدی حادثه گرفته شده است. پلیس‌ها مجروح شده در خون دستبندها را برای بستن حملگری که در بازداشت بود می‌بردارند. یکی از ناظران تفنگچه را از او گرفته به اسفالت می‌پرتاید. طبق گزارش‌ها این نفر زاده 24 ساله اینگوشتیه ратмир галаев است. طبق اطلاع منبع وی مورد جستجو قرار نگرفته است و قبلا به جوابگیری کشیده نشده است. او را برای اشتراک در دیگر جنایت‌های مخصوصاً وزنین از جمله کشتار ابراهیم الجرکیев راهبر مرکز مقاومت به افراطگرا آزمایش خواهند کرد. در خانه‌ای که شخصی دستگیر شده در آن زندگی می‌کند گفتگو ادامه دارد. از روی این دلیل پرونده جنایی آغاز کرده شد. در ولگراد یک حمله تروریستی پیشگیری کرده شد. موادهای ترکننده خودساخت، سلاح کنار گرفته، همه اینها از یک نورس پیدا شدند. این نورس به گفته کارمندان امنیت حمله به مکتب را آماده کرده بود. تفتیشات چنین می‌شمارد وی می‌خواست یکی از کارمندان و دانشجو را سرکوب کند. نورسی گمانبر شده زیاد از یک سال در درس‌ها اشتراک نداشته در خانه تحصیل می‌کرده است. بینندگان گرامی این بود اون همه خبر و گزارش‌هایی که تا این دم منظورتان گردانیدیم. در همین جا تا روز دیگر با هر یک شما خداحافظی می‌کنیم. تنسیتون خانه آباد باشید.